Салом алейкум ба ҳама. Мерем қисми сеюми тренировочни плани Арнольд Шварценеггер. Имрӯз рӯзи поча ва миён. Так, якум упражнение приседания со штангой 4 подход 10 гуфтагӣ. Пешаи штанга сар кардан аввал зонуҳоро гарм мекунем. Свободный вес, веси хитон қати як подход мезанем, я ду подход. Зонуҳо ки гарм шуд, мерем баъд штанга. Тарзи дуруст заданша ҳамин видео дар ду тараф нишон метиҳем, бибинен чӣ хел задан дар корай. Баъд техникатона оста хуб кардан гирен. Стараться кардан дар корай полный приседание кунем, полный. То есть короткий не хело мекунам, короткий вай дар кор нестай. Так, ма ҳисобе ки чанд сол шуд грижа дорум. Обычный приседание мада мумкин нест. Максимум 40 килоем, чӣ хел мебинен штанга қатӣ барои разминка. Ма фронтальный присед мезанам. Дар муддати чанд сол ма ҳамин фронтальный присед ма то 180 килоро бардоштагиам. Вақте ки фронтальный присед мезанӣ, нагрузкаи позвоночник снимат мешава. Камтар нагрузка мерад дар позвоночник, барои ҳамин ҳам пеши почода нагрузкаи хуб мерад, почотон калон меша, ҳам миёндан зур намебиёяд. Яке агар шумо солим бошед, соз бошед, миёнатон соз бошад, метавонед обычный приседание бизанед, барое ки фронтальный приседание қӣ набояд мушакҳои китфтон, қати гурӯтон бисёр бошад, ки шумо баъд ин упражнениеро зада метавонед. Вақти мушакҳотон кам бошад, иро зада наметавонед. Так что шумо обычный приседание бизанед. Обычный приседание. Ма ягон видео ёфтам, вале мемонам процесси тренировка ма видеои кӯҳнама. Хай дар Инстаграм мебинед, ки пеш чанд сол пеш приседания мезадум марам. То вақти ма ибшиданам. Так, мерем 4 подход 10-таи. Баъд дар дигар упражнения мегзарем. Вақти тренировкаи почада то 2 минута дам гирифтан мумкин ай. Барое ки кам дам бигирӣ, агар пулс баланди бад мешава, камтар дил да зур мебиёяд. Метавонед то 2 минута дам бигирен. Желательно таймер монда времяро засекат кунем, барое ки бисёриҳо 5 минут зиёд дам мегиранд, чун намефаҳманд. Вақти машта баъд эффективности тренировкаотон паст мешавад. Барои ҳамин стараться кунед вақти машқда времяро засекат кунед. Баъди приседания со штангой, выпады со штангой гуфтагӣ, ишам 4 подход 10-таи. Ма дар ҳамин дурун нишон метиҳам. Шумо метавонед дигар хел, агар ҷо дошта бошед, ра гашта выпадиро бикунед, агар надошта бошед, метавонед дар як ҷо хел выпадӣ кардан гиред. Так, выпади ҳама упражнение қиин ҳисоб мешавад. Ҳамаи мушакҳои поча кор мекунад. Поча, кун, давлениш бисёре. Вақти карданда камтар зур мебиёяд почаро. Так, агар чӣ хел мебинед дар видео, ма почаҳома калта мемонам. Вақти калта монданда пеши почада нагрузка бисёр мебиёяд. Вақти почаҳота пеш дароз монди, уже нагрузка дар полни поча меравад. То есть пушти поча, мышцҳои кунда, пеши почада ҳама ҷошта нагрузка меравад. Барои ҳамин иша худтон контрол кунед. Агар шумо дар пеши поча бисёр дар кор бошад, ҷафс мемонед. Агар полни поча ё ки мисол бисёртар, агар ягон духтарам тамошо кунад видеоро ва ё дамтоварӣ мегирад, шумо метавонед почаҳотона вайтар монед. Чӣ мегӯянд? Кушодтар монед, да? Так, сеюм упражнение сгибания ног в тренажёре лежа. И барои мушакҳои пушти поча. Ирам 4 подход 10 повторения. Оз я чанд угол нишон метиҳам. Желательно дар верхни точка як пауза мекунӣ. Вақте ки ҷамъ мешава, камтар як пауза мекунем, баъд сар метаҳем. Ҳисобе ки видео дароз нашава, ма бисёр ҷогоша буридагиам, калта кардагиам, шоб дар вақти кам ҳамин полни цикли ва бибинед тренировка чӣ хел мегзарад. Мерем баъди сгибания
становая тяга со штангой мешава и барои нами мышцой пишти почай кёзи качат кадаем, чтобы амиора растянуть кинем, хшру растянуть кинем. Становая тяга со штангой с прямыми ногами, то есть почти мертвая тяга меган, почора бисор кад намекнем. И упражнение барои мушакой пишти поча, барои растяжка, барои мушакой кун фойдаи зур дора. Желательно вақти фироварданда ост оста мефроен и плавно боло меброен. Ост оста поён и камтар ривоқати, то есть боло буромадан дар кори. Процесс машқ чӣ хеле дидестен, ана ира тез кадаги нестум, остаам кадаги нестум, амхе ира ост оста мезанӣ. Шумо метавонед вақти машқ шуда весотона зиёд кунед, весе ки метавонем бардорен, ирам 4-5 даҳтаи гуфтагиай. Чӣ хеле ма гуфтум ки грижа дорум, весои вазбин намебардорум. Барои ҳамин дар видео весо камтар сабуктар рафтестанд. Шумо метавонед вазбинтар бизанед. ҷое ки дар полни повторения намекунам, полни рост намешавам, вай прокачка кардестам. Короткие повторения қатӣ бо добивать мекунем мышцаро. Стараться кунед вақти машқтонда ягон штатив бигиред, съёмка кунед, чӣ хел машқ кардестен, чтобы баъд тамошо кунед, хатогиётонро ислоҳ кунед. Барои ки бисёриҳо чун намебинанд чӣ хел машқ кардестанд, хиёл мекунанд туғрӣ машқ кардестанд, ки хатогиҳошон бисёри бадай. Мерем охирон упражнения барои поча, икри. Подъем на носки в тренажёре стоя. И барои мушакҳои майдаи пишти почаро калон карданай, голен меган. Ирам 4-5 даҳтаи оста-оста веси даркориро меёбем, веси вазбин мона и мезанем 4-5. Ай бисёриам мышца отставать мекуна, барои ки кам внимание ҷудо мекунад ҳамин мышцада. Ай ҳама мышцаи ба қуввати поча ҳами икроножни голен ҳисоб мешавад, барои ки кӯдакӣ моро дар баланс нигоҳ мекунад, мо медавем, мепарем.